siqedi isihlabelo sakho bengithi ake ngibhene ngeke ngahamba nalaba bantu amana uthi mawuza kubo mawungena lapho bese bethi abesevema khona uzawukhuphuka indaba cela ke intambo lezi zakho zasezulwini ngoyixhuma njengamanje kumina zingifice selibhemile igama lenkosi alibonga baba inhloso yokubonga ngithi namuhla siyabonga adwala labadwala mthunza uphephela mphalala kusinda abasengozini chibe silogeza izono zethu izinto osuzenzile uphambi kwami uphambi kwamaNazaretha akha ingcwele ayichazeki isipiti onaso ngizengabheka ngathi ngakhuluma ngekho hawu lo muntu wajunyazi lolu wayiboni leli gama lamfanele kangaka ukhuthele ushembe eManazaretha amen ushembe uhlakaniphile eManazaretha amen ushembe eManazaretha uya yonke inhlobo yento enhle wayicabanga emhlabeni ayibonga inkosi baba ungimangalise uvusa umuntu omdala engakaze ngizwe nabafundisi abadala beyixoxa uma ubanika inkonzo ukuthi uyokuvuka umuzi waseNtabasa yebo samangala ukuthi hawu nayi inkosi bo wagijima ngaphezu kwebhanoyi wawuvusa lo muzi namhlanje eNtabazweni yiJerusalema entsha amen awu baba siyacela mntungu nkosi yamaNazaretha ufake inhliziyo yakho kithina sikufuze ngokwenza kahle sikufuze ngokucabangelana kahle silahle yonke imisebenzi yomnyama amen ngoba ufikile ezweni wathi ukukhanya kwethu ukhanyisile baba emhlabeni sakhanyisa sithe sabheka lokho wathi onke amaNazaretha wathi kuyosala sembhedeni kuphela wathi ngicela eNtabazwe ukuba siye eNtabazwe konke lokhu kwenza ngokujula kothando lokusithanda ukuthi singasali endleleni njengomoba uma uhola ugandaganda usale endleleni ungafika emshini ukuthi ugawe ube ushukela waphuza iti yabantu usifisa sonke ukuthi siye ezulwini lakho nkosi yamaNazaretha amen uNkulunkulu akasiqhubele wena uNkulunkulu akasibekela wena nkosi yamaNazaretha izitha zomNazaretha nezitha zakho idilikele phansi okweyindawo ngayilethile amen uzimbele umgodo ongenamkhawulo ngoba uwedwa owasuka uNtanda bathakathi wehla walala emahlathini washawa sajama isitimela washiya zonke izinto washiya omama washiya abantu bakho akekho umuntu ohlupheke njengawe namhlanje nasahlupha Nkosi sikelele baba
sadinga sehle emotweni sacingana kwaze kwasa engekho tholomuntu mhlawumbe asazozala abantu abazochaza ukuthi uShembe lo ubani ngicabanga phakathi kwethu ukhona ngomkhathi ubani kubunya ngezulu ithi mina ngumuntu waziwa ithi uShembe Nazaretha umuntu waziwa ithi thina boShembe sikhambe khoneni sephelile ukuhlakanipha nokwazi umuntu bese sikhambe khoneni bese sibele kama lenkosi yabonga Amen. Nkosi awufake inhliziyo yakho ngenkani ezinhlizweni zethu singakhathazi ngoba sibazi uvela lapha sibazi ukuthi uyaphi waziwa izulu kuphela nengilo zakhe kama lenkosi yabonga Amen. kasabuka indaba yasentabazwe wathi maqwana bakaNkulunkulu iphelezeleni ngiya eSwazini sapheleza sathi busa mlande shumele eSwazini kwalilizeli intaba ushiya bedelile la ukhamba khona uthi mawuseswazini uthi sesihamba manje thina boShembe uthi asesifikile eSwazini asifikile sikalelekile nensizwa icloud nensizwa hayi ithi emotweni esisesifika sikalelekile thina boShembe thina bofantasy ayibonge inkosi Amen. nenkosi yamaswazi iyokhukha idelile nesizwe samaswazi siyokhukha idelile ayibonge inkosi Amen. hayi besisho maNazaretha enkonzweni sithi uJesu uphakeme kakhulu sithi uphakeme kanti hayi besingaboni kahle nango uphakeme kakhulu Amen. nango uphakeme kakhulu Amen. kunenkawa nento zonke uphakeme hayi ungamse usubhabhadisa ngonyama hayi Shembe indaba zakho hayi soxoxela amagwaba abecheba echoba ubani wayazi ukuthi ngonyama ingathi ibhabhadise ibe uNazaretha ayibonge inkosi Amen. ingakangeni esihlalweni inkonyane kaMzombana uthi ukuxoxela uMzombana uthi indaba ezitha inkosi yolandela wena iyoba iNazaretha ayibonge inkosi Amen. nangempela inkosi yayikhetha inkosi usekhona uMzombana yabuza yathi ngonyama uthini uma umntanakho indodana ikhetha inkosi yathi ngonyama inkosi ngiyazwezulu intombi iqoma la ithanda ayibonge inkosi Amen. uyababaza maNazaretha shilo ngathi angikwazi ukushumayela kodwa nje ngifuna ukuthi angibabaze usho njalo uShembe uthi thina amadoda awumsebenzi wethu ukubabaza isho njalo ingoma ekhulweni ubaba ophethe inkonzo ekuseni ethi babazani wemadoda sebenzi wamadoda akubabaza akhona indaba akhona ukuzondana akhona ukubelana phansi kama lenkosi akho sithe sabuka lokho wayibhabhadisa ingonyama waqopheka umlando wagcwaliseka ukuthi uvele ezulwini Amen. hey wabuya sathi sihlezi la kwathiwa sekuyangona phambuyisiza wenza idolobha lendlu yesonto ngiyadabuka nkosi yami labafowethu nodadewethu abangayizwanga inkosi yamaqhaga endala ibithi njalo manje uvana inkonzo isithatha umbhobho ithi maNazaretha indwele lapha umuzi kaShembe lapha ningakhi izindlu permanent ngobani ngoba umuzi wenkosi inyanga ezulu niyobuya makuhlanga iphinde ngigobe futhi lapha inkosi yamaNazaretha umuzi wenkosi inyanga ezulu nezingane zawo kuphela namhlanje nokufihliphi
babiza amadokodo lapha amasendela isibanga bakhala umayemaya abantu lapha sizolalela izwi lapha into yinye esihlanganisayo ukulalela izwi nothumela igama lenkosi alibonga umali yami ingaka dokodo lami ihle kangaka kodwa awudunyazi njani akasolwa angekho umuntu onelungelo lokusola umoya ingcwele angekho umuntu onelungelo lokumsola ngoba uvele ezulwini Amen. uvusemdala ibizi yokhokho bakhe ufundisa mina njalo mina lokhu wahamba ulibhobho ngo-1920 bani ehambele ephuteni angazi ingcwabo lakhe nentombi yamaZulu ugogo uzayaba lapha ngicwa khona enkandla angaze ngiye kanti ngifundani kanti noma ngilandela uShembe nje angifundani ngoba uthi uShembe fundani kimi nangenhliziyo nginene ngithobekile nithathe nemithwalo yenu niyibeke kimi sifundeni maNazaretha uShembe mayivusilize emdala siyasahlangana ukuthi nathi ake siyovusethu namhlanje kumnandi ukuhlala kwaMasha namhlanje kumnandi ukuhlala eMlazi namhlanje kumnandi ukuhlala eTuzulu awukho sibaya awukho nje abantu abadala awukho lutho iyofika kanjani upheko kuyafundiswa kwamayekisi masophuma siya entabeni ungena kumkhulu wakhe awungene kuyise asho ngenhlonipho noma ekhuluma athi ubaba wami ongizalayo awunensizwe yasesibili madoda umtolele baba mabithi insizwe ishiso kumnandi oyibona enhlizweni yami ithi mayikhuluma ithi ubaba wami ongizalayo wayiphela uNkulunkulu woyise ayibonge inkosi Amen. yazisa uyihlo nonyoko izinsuku zakho zande ezweni uyobusiswa nasefaneni kwakho nenzalo yomzimba yakhe yobusiswa awu baba uyikhomba indlela uyihamba thina kwenze njani siyahamba na ubani kwasabanga esihlangana nemadoda njengoba inkosi yamaNazaretha yenza lezi zinto nathi ke siyovusa ingange zamathuna lapho kwakhe khona obabamkhulu lapho kwakhe khona okhokho bethu ugogo wami ubabamkhulu wami wahamba engayikholisile ake ngimkholisele ngoba usizi lungengethe nje mhlambe lo sinikelwe ngilokuqa enkosini yamaNazaretha unyazi amadolo azafana nawe imbuzi kanti ukunganaki ayibonge inkosi uNkulunkulu siphilele inkosi yamaNazaretha siphilele usincenge noma singafuni ukuya ezulwini ngoba sibanjwe lamaqala abanye okhokho bethu abethakatha abanye okhokho bethu abenamanga abanye okhokho bethu wamantobi abanye okhokho bethu babenonya abanye okhokho bethu babengayifuni inkolo yomNazaretha kodwa kunjalo Nkosi sibelethe ngoba akekho munye esiyophinda singadeli hayi ushiya bethelile nasekhothi wathi ulahle icala sathi yokulandela mso ngabasehlathini wabuye wazositshela wathi ngisho bengangikhipha la yiye lapha ehlathini wathi khona into abangeke bayithathe wathi umoya ingcwele nesibusisho Amen. benze njani baphelele obala wethu ukuthi zenganga hayi uNkulunkulu uyamangalisa ayibonge inkosi hayi la uqhamuka khona uqhamuka abamangala ngoba uNkulunkulu onamandla wonke isabo bonke abamkhonzayo Shembe sicela inhliziyo yakho uyifake kuthina ukuze lo msebenzi wakho ungathi wenza ubonakala ngemuva senze njengoba ngoba ayikho into ebuhlungu njengengane engafani noyise nangebala nangezenza uthi uyonda kodwa ubukhononda uthi lengane la ikhaya ifana nobani noma ukhipha inhloboni yokudla kodwa uyakhona lengane ifana nobani ingane ebucali wangibona ngimzozwana nje semineminyaka
ukali bethu umakoti ethetha besebuza omamezala bakhe abasemndeni nomakhelwane bazobheka ukuthi engane eyala ikhaya ngempela yini bamemane bazobona umakoti useqalile ukwandisa umndeni uma ungeyona eyala ikhaya kophuma beshayidwa asikwazi kumsha uyibonile kodwa wemantombela ikhanda ucelela awukubangani kodwa umuntu awamangoma ungamehlo ungathi ingalagala amehlo aphumele ngaphandle akuyona-ke yana ikhaya sekufanele kukhulunyele phansi bese thugogo hayi batana ifana nogogo sekuyelo Amen. Ngiyafisa ukuthi sikufunde futhi ukuthande ngeqiniso singasho ngendebe zomlomo futhi ukulandele ngeqiniso singamlandeli ngoba unemali kodwa silandele imisebenzi osenzela yona. Amen. Noma amen kancane kodwa. Amen. Ngizocela-ke sesibonile indlu eyisimangaliso sesibonile hey nalaba bantu abalaphaya abamfunkulunkulu uzobanika iy'dudla zey'busiso abasebenzi laba bantu ngathi basebenza ney'lwane basebenza ubusuku nemini bahlabela labantu bajabule lokhu inkosi ihamba nje ifike baphefumulela umoya wasezulwini babe namandla ayisimangaliso. Hayi maNazaretha asheshasha amakrestu athi alikho igama elinje likhona lisehleli. Amen. Futhi ngaphezulu kwamagama onke. Amen. Hayi ngikhoshe noma bengibizile bethu nohamba wawuhlala emacansini wawukudula namabheshi ngathi ufike upheleleyo kwase kuthi ongaphelela kwase kuyaphela. Ayibonge inkosi. Amen. Baba Nkosi yamaNazaretha ngicela ukudlula Nkosi yamakhosi labantu abazile kumina beze kuwe uJulayi umhlangano wakho oyinyanga kaJulayi uwenze wayisimangaliso abantu abangalaya angibazi babalwa kanjani neyihambele ezayihambele ezazithi ngivakashile zibuye sezobhabhadisa mase kufika kuphelele ongaphelele kuyaphela nalaba nkosi ade bemelana nawe namhlanje bajoyine wena insizwa mayikweshula nilwa wove mijoyini uyenziwe ufrendi wakho uthula umsindo kusetshela ayibonkosi ungabi nenkani yobala manje engekho mbuke lo muntu uthi unamango evanjani usujoyina yena bese kuyahambeka ayibonge inkosi. Amen. Baba uNcube awufundele incwadi leka engiyicelile baba sikuJulayi aze kubone uJulayi ngathi siphile imbali 29 nangenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala lwayo manibe nomhlangano oyingcwele uthi unyaza sibe nomhlangano oyingcwele ningayenzi umsebenzi wemihla kungusuku lokushaya amacilongo hamba nami ninikele umnikelo oshiswayo ube iphunga elimnandi Jehova oshiswayo kusuba iphunga elimnandi onyazini lwezulu. Ayibonge Nkosi. Nisiboneni maNazaretha kuloJulayi uma sibonile sibone sasesenzani ngoba ukubabaza nje bonke abantu bababaza kodwa kumele engicabanga ukuthi ufuna sokwenza la sizothatha isifundo siyofundisa elizini esiqhamuka kulo siyofundisa nasemaphephelini ukuthi ushebe njobenza njena ufundisa thina phansi ngezondo phansi phansi ukwela naphansi
Ide aphakamisa ushendo kwena inkosi emanganga. Ayibonga inkosi. Ifundelele kaJohane wesihlanu. Evesini. Komthandazo wezingane. Besihlangene eJuly nje. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Unyazo waselikhuphukela emhleni. Wakukhona eJerusalema ngasesangweni lezimvu. Khona eJerusalema ngasesangweni lezimvu. Ichibi. Ekuthiwa ngokwamaHebheru. Okuthiwa ngesiHebheru. iBethesda. iBethesda. Lineminyango emihlanu. Lalineminyango esihlanu. Babulele kulona leli chibi abaningi. Abagulayo. Kwakhona abangaboni emehlweni. Kwakhona abazinyongo abanunyongo nje ngapha eyokhimsiki. Nabashwabenele uhlangothi babe khona. Kodwa wayekhona lo muntu we. Lo muntu wayesegule. 48 years egula lo muntu. uJesu esembonile lo muntu. Wayesemazile ngoba ushembele ungabona kude wayemazi. Uthi yakhulu. Wayesethi kuye. Uyathanda ukusinda na? Ogula uphendula uthi. Nkosi. Uthi anginamuntu okungifaka echibini awumeke lapho kancane. Nakho usiyaqala ke lo muntu uyabhimba manje. Uthi uJesu uyathanda ukusinda na? Emva ka 48 years besinda ngapha nangapha abantu wena kawuphili. Uyathanda ukusinda na? Lo muntu uthi Nkosi uthi anginayo umuntu akubuzanga ukuthi uyini edala ukuthi ungasindi. Umbuzo uthi uyathanda ukusinda na? Awuhambe nayo ukuhluma eKababa. Anginamuntu okungifaka echibini. Uthi ke lo muntu oyibhimbi njengami nje. Uthi anginamuntu okungifaka echibini. Akabuzanga ukuthi ukhona umuntu ozokufaka echibini noma awukhona. Uhlula umbuzo olulu ukuthi uyathanda ukusinda na? Uthi lo muntu mamanzi ezanyazanyiswa. Uthi mangithi ngiyeza sezanyazanyisiwa amanzi ingilosi yasechibini eyethi zamazamisa amanzi emva kuzalisa kwamanzi bese bengena abantu bese bephuma sebesindile. Uthi yena njalo mangithi ngiyeza bese kungena umuntu. Mangembheka lo muntu ome kancane lo. Mangembheka lo muntu umntadisha ngoba umuntu wakhe. Ngikathishi lo muntu umuntu onakele othanda ingane. Manje bona uJesu usempimpa labantu ajahlala nabo. Bangakweni kwampimpa onyani. Bangakuphi obahamba kwampimpa abantu emathempelini. Bacabanga abantu benqa yakho egama lakho. Hayi. Yikhona
manje wena yini manje uthanda indaba uyeko kwakho kumlethe echibini uyeko kwakho kumlethe emhleni ubheka indaba zabanye abantu noma mthanda ozamthanda hamba na uJesu wathi kuye uthi uJesu kuye suka uthathe umbhede wakho uhambe sukuma uthathe umbhede wakho uhambe wayesephila lo muntu wathatha umbhede wakhe wahamba wabuyisabatha ngalolo suku kodwa kunkonzo nehlulisa inkonzo konzo nehlulisa inkonzo konzo nehlulisa inkonzo inkonzo enjani ehlulisa inkonzo inkonzo nehlulisa inkonzo unyazi njani olehlulisa inkonzo unyazi njani olehlulisa inkonzo kama lenkosi akophe baba uhamba wedwa uma kwebuthi le ndoda ke yaphila uzoqhubeka uncophe ukuthi sizi ukuthi kodwa lapho ngithanda khona noma iundaba uthi uJesu hamba sukumthabathe uPetro akuhambe bambuza ukuthi ubani ophilisileyo na uthi angimazi igama lakhe ethubani kodwa engikwaziyo ungiphilisile akanekanga noma ngithanda indaba ngiceba abanye abantu kodwa ungisindisile wathi ngithatha umbhede ngibuyele ezweni lakithi ubuyela ezweni lakithi awusona umuzi wokuhlala umuzi kaNkulunkulu lengilo zakhe wahlala manje wena kwaze kwazana ingane la uthe ubuze ngathi kuphi ekhaya sekukhulile kuthi ekhaya sedokodweni usedokodweni usuhlala la ekhaya hamba khaya awuvali umhla nasenkhumbule nje ekhaya ayibongosi akubona abazukulu bamasho babe esikoleni kuthi mkhulu uzocela imali ngamaqhinga kuthi mkhulu sengithathe uvalelisa sokuyakhona fanele ukukhiphe kunini bese kuphuma kutshela okunye kuthi mkhulu sengidikile ishubu sengikhumbule lokho ngoba wedelele nje umama kodwa kuyakhumbuleka phela ngoba sabathatha ayibongosi Bantwana baNkulunkulu asibambelele onyazini ayikho encane. Ushembu uNkulunkulu usenzela izinto ezinhle zonke izinsuku. Amen. Asambeni kahle empilweni kaShembe singagilana. Uma kukhona nje basibaningi kangaka ithi ngelinye ilanga into kaMayekisa ithi lithe izwi kusenza abaningi ngaphezulu kwalapha. Wasesibuza ke wathi ngoba ninje mabefika ninje laba bantu ngizofuna bafundise. Ngizofuna bafundise ngabantu. Ngizofundisa ubani? Ngizofundisa ukwemali kaShembe. Ngizofundisa. Ngizofundisa ngabantu. Ngizofundisa imkhuba. Kodwa ngemlomo ngithukathi uShembe uNkulunkulu. Kodwa ngakwenza ungasho. Ameni incipha kodwa njalo. Bakhonza bahle. Shembe ngisula ukwenza. Kodwa uNkulunkulu bakho ukubonile. Amen. uThixo namandla wonke uyiswa bonke abamkhonzayo. Le ndoda bayifumana eThempelini. Ayifunde nuku. Ukuthi uthini uJesu sebehlangana naye eThempelini. Ya. Khona abaJuda bathi ophilisiwe. abaJuda sebethi bona usophilisiwe. Kuyisabatha. Kwakuyisabatha. Akufanele uphathe umbhede. Afanele ukuthabatha umbhede wena ngesabatha. Waphendula wathi. Waphendula lo philisiweyo. Ongiphilisileyo. Ongiphilisileyo. Utheni Uthekini. Thabatha umbhede wakho. Thabatha umbhede wakho uhambe. Hamba naye. Babuza. Base bayabuza. Ubani lo othe kuwe thabatha? Abantu abathanda indaba njalo nje ukuyithanda indaba
zabantu nje wayehlushwe yena zabuze yonke lembuzo ngoba ufuna bongela umuntu ophilileyo yena uzokwenzani ukuthi ushembe ubani ophilisileyo awujabule sembe kanti nawe unesandla lokugula kwakho nami incwadi ophilisiweyo wayengamazi kuba ungubani ulophilileyo wayengazi ukuthi ubani omphilisileyo lokhu Jesu wayesehambile kulo ndawo baningi abantu ngoba sibaningi lokuningi bethi inhloso ayingabiningi uthe umshumayeli ukhulume kahle umshumana ngithanda wathi thina ngiciniso wathi inkosikazi umshumayeli umuntu wasekuseni khulumele lo ndoda ebomvana uthi inkosikazi yayifaka indibilishi inkosi yamaNazaretha ifaka iphuma ngaphansi indibilishi ifaka iphuma ifuna ukugibela isitimela ithikithi kalivumi uphu akuzukwenzeka kimi nakuwe singaphumi ithikithi mase esecela nonogadi wesitimela amsize ngazosiwe isitimela uyafika naye uyazama uthi ugadi hawu sekushaya isikhathi isitimela sesiyasuka sisuka isitimela sasithi isitimela seqale khona bangasazi lesi isitimela madoda sike sabusa uma ukhashwa intombi yakho yogibela iphathele into encane ifike ibeke lapha esiteshi isitimela niphuze enimkhuzayo mase kukhamba isitimela ingene esitimeleni bisinsizwa ikhiphi iduku ithi kumathandana wayo ithi awuzumkhonzele la uyakhona abantu bese nothando lweqiniso hayi uthando lobugebengu besimanje lwemali ayibonge inkosi angishaseli muntu njalo iphuwe inkosi yamaNazaretha ayibonge inkosi amen maNazaretha asingavumi sinedlula abantu abaphuza utshwala abantu abaphuza utshwala makhele nabo lapha ngasekhaya hamba benothando hamba beshonipha bacabana manje baphukusana manje umbona umunye sebomvu ngakusasa sephinde lapha nje bephukusana khona usothi uyabona ukuthi insizwa ngithi ungenze njani uselokuthamba phephetha awuphwethu hayi ilento esiyidlayo hayi ayiphele bese siphakamisa bese kuyasha lapho ngalowo otobusha lo kusacabana ngalowo wanyaka ungibuka ngeso lengulube nami ngangela kufica ukuba ngishika no drink uma usuphuma nje yochama ngeke ngisawuphuza sike sawubanga udrink nobaba uNdunakazi eshitiye lakhe lapha edokotela babe liswayelene kakhulu ushitiye useliqalile uphuza igcwele iflask mina ungithengele uthulika ka Coca-Cola siyaphuza lapha nobaba ushoba siyaphuza bese limbiza uthingo ngaphakathi uma ibuya ngaphakathi nalithi elimlindile usethi hayi madoda elithi elisale nani sithi esimpasophele mfundisi sithi uthi awuyenza liphuza uthi awuyenza impela liphuza uzona qhithi kokwenziwe lini sinokhona unjani makunjani empani nje kangaka sekhona ungathembani uma ngiwe inyama nje letha nami hayi ngiqale ukuthi ubani ungisikele bafowethu siphambi kaNkulunkulu asinamkhozi ngendebe zomlomo asimkhonze ngenhliziyo ephuma ngaphakathi nalabo bafika singalokho sibaphrisha sibabandlula abazile kithi beze kumnikazi niyabalanda itimeleni balanda emabhasini balanda emsebenzini nithi nangu uNkulunkulu mase befike la senokuthi hayi nina ushebu wabantu bonke nishodakiwe la ifike iqhamele uze kushembe nawu besuke enyembezi nawu umni uyisho amakholo uyisho bonke abantu emhlabeni
ayibona Nkosi nangu umbuzo asiyana uthi njoba sebengaka bese kuza abantu abaningi kangaka bazofika nje ubanga nendawo umfundo ithe sesazini nginika umfundisi nina lo mfundisi njani umfundo niphikisa mina nithi ngifuna owenu onjani usuhlubukile awusamlandela ushebe la siphila ngezi mama salandela izinto kashebe ulandela ba noma ungangithandi masathe usheba ngimela ngizomala kuzofika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni usheba thume mina athi angulande uthi hawu kanti uhlema uphindele emuva uyasongwini ngenxa yenzondo ngandaba nomameni wasaphumi yebo Jono bakhoza bahle seqede incwadi yababa ngaze ngijeze ezulwini ngithanda ukuthi wamfumana eThempeli emva kwalokho uJesu wamfumana eThempelini awu nasi simanga nangu uJesu esemfumana eThempelini umuntu oneyindaba eziningi wathi kuye usethi kuye phela usuphilile manje ungabeke usono Musu unyathela ukuphilisile lakhipha odakeni bese kubuyela odakeni wena ufuna ukwehlela okunye kuna usasinda ngoba usindisiwe wena waphindela odakeni ngamabomu ususindisiwe wazamnikezwa ingubo emhlophe nomqhele wapheleliswa wathi ngiyosina ngiyethemba into ngomNazarethe ngoba mina ngiphelele wabuyela emuva manje ikhona into enkulu ikhona into eyobanhle yethu noNazarethe emhlabeni abana wemuka lo muntu wabatshela abaJuda wathi uJesu umphiliseleyo nalowo abaJuda bamhlupha uJesu bafuna ukumbulala awubuke laba bantu ukuthi ingqondo zabo kwakuzidomu zabantu bathi nje umphiliseleni ngesabatha bathi futhi uyibiza ngenkosi yesabatha ngiyabonga mzamo ngiyabonga mzankathi Nkosi ikhulise ababuka umsebenzi isikhathi eside lo muntu eyisishosha ehlele eqhibini iminyawo wathishwa ikheshi holy passion ehlele eqhibini engasindi bathi bambuza imbuzo bamthesa amacala ukuthi bakuyisabatha ngalolo suku bakuyisabatha ngalolo suku bayenza umsebenzi omuhle kunani Isikhathi samaNazaretha eswazini kwafika umuntu lakini egula ebanjwe nengubo ngamathopha uthi ngase ngithi lezingane esekitchen ayibeka amanzi ngeketele uthi inkosazana yangikhumbuza athi hawu baba bamsekhoshiwe ethi isabatha hayi ushembe omunye umuntu uthi alisabatha kabani wena bayisabatha yapheshe intombazana yaoniketele yabuya namanzi ushembe uphelele maNazaretha sifunani kanje sifunani pho inkomo sila isifazane sila imali la imfuyo la abesibuyeleni emthethweni kaShembe siyayibona iMaNazaretha ifeyila into kaShembe eseqedile ifeyiswa yithi abaphatha abasebenzi kodwa inkalo zilele kodwa ngumthandazo kanani uyasikhumbuza uShembe uthemba lo mthandazo asithatha igesha silime sizophinda asifuni ukulima nomkethu sewaba womedela awukho ngathi awukho lutho ingane esizalayo azilazi igethi kuphathwa kanjani mayithatha lo muntu emzini yoba yini omunye ushula mshokhombuza uphupho kodwa mase kuphuma ibizo unina ukhiphi eheba azamphendule uyazi ukuthi lo muntu amzele uzeni inyoka lelo besemile ntombazana nasemzini yofika lo muntu abeyileyo kamele
ebhola umthandazo uthabatha igesha ulime uzaphinda ungahambi ucela njengenja. Yebo kunjalo. Asibuye madoda emasisweni. Baba ngisize nami unginike indawo enkanda ngilime. Yebo. Ngingahlale emthondolo afuneka umfundisi ohlale emthondolo. Yebo. Ngilime ngibe nesipala seyimbuzi ngoba ngisasebenzi ngithatha iswebhu nozelusela imbuzi lapha entanda lo nginike yona. Umuzi wakho wasentanda onamagugu uvuke. Baxoxa basentanda asingalibali ukukhuluma asisebenzeni ushembu usinikile umsebenzi iplaza ukuthi asisebenze. Asikuphe esihlabeni sithi Nkosi ufisa senzeni intando. Maningi amagugu asentanda. Maningi amagugu asemonti. Maningi amagugu asebhenqola. Olapho wanyathela khona umntwana wendlela owalala khona etsheni eyamfitha khona ulanga phimosikothi nabalothale abahambula wathi unalele lapha wathi baba wathi isikhathi sami sesiphele sengishele esihlabeni sakho. Ayibonge Inkosi. Lezo ndawo soyisebenza nini? Lokhu sicabanga sodwa sibanga into ngeyonethu. Usikhuzile ithiko lamakhosazana lathi asithela lathi nabanga into ngeyonenu yini? Yebo. Ayibonge Inkosi. Sengiyabuya. Yebo kunjalo. Ibene inhlanhla baba. Njengoba kulapha kuJuly kwafika indoda yasekhaya komame. Yazothi wemfundisi. Leli gama elihlabelelayo la lithi mdedela ngene. Ngiyalazi nje ngoba lihlabela nje laqalaphi. Ithe umenziwa angilazi. Uthi hey, sayibona indaba enkulu. Uthi le ndaba kamdedela ngene. Inkosi umqali walendlela wayibheke enyakatho. Uma ibheke enyakatho esepheshele nakomkhuze. Uthi nayi indoda inenkulu insimu yombila ilimile. Umqali wendlela kuthiwa wayivela ekhaya wayingayilandela umgwaqo wavela ekhaya nje aqondetse nayo indawo yakho. Uthi umqali wendlela mayihamba wayengathi uhambe emoyeni. Uthi wayisethi wabona le ndoda yagijima eza kuye yathi wemnumzana utamlelana ensimini yami. Uthi ubaba umqali wendlela cha mntana kaNkulunkulu angijabuli ngihamba nje eceleni emngceleni. Uthi khona kusensimu yami la. Uthi awe ngiyaxolisa. Uthi uNkosana ngakhe ngishaya mina ngesagila. Usathi umqali wendlela hawo ngihamba eceleni umuntu kaNkulunkulu wangishayelana na. Usephilisa gila semshaya lapha ngemuva engcini. Wamshaya kabili. Wathi hawu uyamshaya ngithi uNkulunkulu ubeka isandla. Kumkinga kaNkulunkulu. Wathi hey uyobeka uzalana. Wathi hey uyobeka uzalana. Wathi wayekala uzitha. Waluthinta unakala. Ile wabeka laqala lapho ke igama elithi mdedela ngene lensizwa kwakuthiwa kwasemambatheni. Webo mbatha lo cala noshawula nini? Benjani isandla koGcotshiweni? Besandla isandla uNkulunkulu. Uzokhuluma ungasindi. Njengekho lethekatha. Ubikhona ukuthi uzuphendule awufi awusindi bakubuka bakubona abantu baze bayeke ukuyobheka abantu abakujabulela baze bayeke ukujabulela. Lokhu wakhula nje. Awusindi ngani? Awufi ngani mawungasindi? Omunye ngapha kubuka Ntombela wayithakatha kakhulu. Wathi mayesegulile wagula isikhathi eside. Manje sekufika abantu bezombona bana abantu abakula asakhulumeli abalaza abala ngenyawo. Kanti inyawo wena usuqeda abantu wasekhane fayo. Kumile lokhu mawuzokwenzeka kuwena ugqoke ingubo emhlophe. Usinophe ngengubo emhlophe uthi iNazaretha kanti iNazaretha embubuke. Inkosi yokusisa abazulele. Baba ngiyabonga Nkosi ezinomhlaba. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izibusiso. Amen. Oyingcwele. Amen. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu 43. 143.
Ucela ungibangela umngcwabo wakhona lapha ekhaya sona nesibekele inkosi imbusisi. Amen. Nkosi kusuphuma abangcwele.